омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе низ дар доираи фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон чорабинии ҷашниро роҳандозӣ намуданд. тавре ба назар расид, дар ин ҷашнвора хонандагон бештар аз осори адибони классику муосир бахшҳои ҷолибро пешниҳод карданд. онҳо бо роҳандозӣ намудани чунин тадбир ба ҳамагон собит сохтанд, ки насли наврасу ҷавони кишвар қодир аст дар ҳифзи фарҳангу тамаддун ва мероси ниёгони миллати тоҷик ва муаррифии кишвари худ дар арсаи ҷаҳон саҳми борзи худро гузоранд. дар қисмати дигар таълимгирандагон дар мавзӯъҳои гуногун махсусан китоб маърузаҳои худро пешниҳод карданд. гуфта шуд, ки китоб дар тарбияи маънавию ахлоқии одамон, хусусан ҷавонон ва умуман дар такмил ва рушди маънавии ҷомеа нақши созгор ва созанда дорад. ҳеҷ нерӯи тавонтар аз китоб нест. китоб тарбиятгар аст. бе китоб бунёди ҷомеаи солим имкон надорад. китоб мушкилкушои ҳама мушкилоти ҳастӣ буда касро ба қуллаи мурод мерасонад. китоб ғизои маънавӣ ва оромибахши рӯҳу равони инсон аст. роҳандозии чунин маҳфилҳо дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳо низ барои пайдо намудани чеҳраҳои суханвару сухандон ва соҳибистеъдод мусоидат менамояд. агарчи баргу борам борҳо рехт, ҳамоно тахтдарахти устуворам, зи шеъри ноби илҳоми худованд маонии накуро интизорам. шаҳодатномаи ман шоҳнома аст, ватан оғози сабзи рӯзгорам. хуросони суханро шоире бод, чу фирдавсӣ бигӯяд ифтихорам. ки оре ориёиям ба олам, ва бошад зарди ҳушту ҷамъ таборам. дар як вақт аз ҷониби иштирокчиён барномаи фарҳангӣ ба роҳ монда шуд, ки он бахшҳои гуногун ба монанди рақсу суруд, лаҳзаҳои тарбиявӣ ва дигар бахшҳоро фаро гирифта буд. хонандагон дар вақти иҷрои барномаи мазкур тавонистанд ба ҳамагон муаррифӣ кунанд, ки насли ояндасози ҷомеа метавонанд дар рушду шукуфоии мамлакат саҳмгузор бошанд. дар бахши фарҳанги шаҳри гулистони вилояти суғд ҳам ҷашни китоб таҷлил карда шуд. ин тадбирро бахши фарҳанг дар ҳамбастагӣ бо омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр роҳандозӣ намуданд. тавре ба назар расид, дар саҳни ин макон гӯшаҳои китоб ташкил карда шуда буд ва аз он кӯдакон наврасон дидан карда барои худ ғизои маънавӣ гирифтанд. ҳамин тавр қисмати фарҳангии ин ҷамъомад дар тории муассисаи мазкур идома кард. дар ин ҷашнвора адиби бачагон азизи азиз ширкат варзида доир ба ин фестивал андешаҳои ҷолибу созандаро баён карданд. ҳамзамон аз осори худ, ки бевосита барои кӯдакон наврасон эҷод менамояд, ҳикояву афсона ва қиссаву достонҳоро пешниҳод карданд. хонандагон ҳам хурсанд аз он буданд, ки бо шоири писандидаи худ аз наздик шинос шуданд. мақсад аз гузарондани ин фестивал аз он иборат аст, ки ҳарчи бештар хонандагон ба китобу китобхона рӯ оранд. мо кормандони китобхона кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки дар тарбияи насли наврас саҳми босазо гузошта онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, меҳанпарастӣ парвариш намоем. маврид ба қайд аст, ки баргузории фестивал зеҳнҳои хуфтаро бедор намуда ба инсон умед дигар мебахшад. барои кӯдакон эҷод намудан хело душвор аст, зеро шоир бояд худро дар олами кӯдакӣ эҳсос намояд. кӯдак шеъри равонро хуб қабул намуда ба зеҳни худ ҷой мекунад. он нафаре, ки аз хурдӣ рафиқи китоб бошад, ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ гумроҳ намешавад, зеро китоб раҳнамои мо дар оянда мебошад. фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯдакӣ низ бо дилгармии зиёд истиқбол карда шуд. макони баргузории фестивали мазкур қасри фарҳангии ноҳия интихоб гардида, дар ин макон кӯдакону наврасон бо ҳам ҷамъ омада буданд. тавре мушоҳида намудем, дар дохили қасри фарҳанг намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва гӯшаҳои китоб ташкил гардида буд.
ادیبان و شاعران ضمن شناسایی به خوانندگان دستور و توصیه‌های مفید در سمت کتابخوانی داده از آنها دعوت به عمل آوردند که دوستدار کتاب باشند. دنیای کتاب درگاه نور، فرهنگ چراغ جاویدانه. گر خانه به کتاب باشد، تاریک بسد چراغ خانه. دنیای کتاب قله کوه، زین قله رهی فرآمدن است. دنیای کتاب بیشه سبز، زین بیشه رهی برآمدن است. وطن جان و تنم بادا فدایت، سرودی تازه میخوانم برایت. مبارک جشن استقلالت ای جان، گل و گلدستم میریزم و پایت. مبارک 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 صحنه شادی مبارک، و سنگ و خاک آبی چشم سارد، و پاییز و زمستان و بهارت. بمیرم در هوای تازه ای تو، و گرمی و هوای رنگبارت. خواهی که دانا شوی، زور و توانا شوی، از تحت دل خوان کتاب، حکمت آب حساب. آنکه کتاب مخوان، دور ز دانش بمان. باید گفت که در این تدبیر فرهنگی شاعر محمد غویب، شاعره بچگان لطافت کنجایی و شاعره فرخونده و نمایندگان کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام میرسعید میرشکر شرکت ورزیدند. نخست شاعر محمد غویب به سخن برآمده نظر خود را درباره فستیوال مذکور بیان داشتند. در برابر این از آثار خود که موضوعهای وطن و مادر، آبادی و آسودگی مردم و دیگر سمت‌ها را فرا گرفته است، برای شرکت‌داران پارچه‌های شعری قرائت نمودند. همچنین دیگر ادیبان نیز دایر به اهمیت این جشنواره فکر و اندیشه‌هایشان را ابراز داشتند. قید کرده شد که در این دوره یعنی از 2 اپریل سال روان در سرتاسر مملکت فستیوال کتاب جریان دارد. مشاهده‌ها نشان دادند که در میان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی بیشتر کودکانی هستند که با قابلیت خود به دل همگان راه می‌یابند. محض این فستیوال باعث گشت که چنین استعدادها از میان نسل نورس پیدا کرده شود. سال سوم است که با امر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است گذرانده شده است که این باعث بیشتر جلب نمودن نسل نورس به کتاب و کتابخوانی می‌باشد. خلق ما از دوران قدیم کتاب را سرچشمه عقل و خیرت، دانش و ذکاوت، اخلاق حمیده و بهترین همنشین و همراز، آموزگاری بی‌منت و همصحبت خوشگفتار و بی‌آزار می‌پنداشت. برگ و ساز ما کتاب و حکمت است، این دو قوت اعتبار ملت است. خاطررسان می‌نماییم که تعلیم گیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رودکی برای اشتراک در این فستیوال آمادگی خوب گرفته بودند. طور مسئولین اطلاع دادند در دایره فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان نورستان تاجیکستان در میان خوانندگان آزمون‌های گوناگون ذهنی راه‌اندازی کرده شده. تعلیم گیرندگان بالیاقت در این دوره معین کرده شدند. محفل آمدنامده شرکت‌داران نیز گواهی آن بود که کودکان نورستان این منطقه جمهوری در واقع دوستدار کتاب هستند و این رسالت را من بعد نیز دوام می‌دهند. هر بخشی که در این تدبیر از جانب خوانندگان اجرا کرده شد در واقع به موضوع کتاب و کتابخوانی بخشیده شد. یادرس می‌شویم که فستیوال مذکور توانست در یک دوره کوتاه دوستداران کتاب را با ادیبان و شاعران از نزدیک آشنا سازد. همزمان به این وسیله در میان کودکان مهر کتاب را افزون نماید. برنامه فرهنگی پیشنهاد شده هم قسمی از بخش‌های اساسی محسوب یافت. وطن بویی که در رنگ است، وطن خاکی که در سنگ است، وطن در حرف‌های چشم، وطن در سطری آژنگ است. وطن آن داستانی مهر که هر بیتش خوش آهنگ است. وطن دیوان قسمت ها، وطن مجموعه ننگ است. وطن من، جان من، نور دو چشمان من، آغوش دل روایت، راحتی روان من، آبتی شوخ جویت، صحرای دلکشای من. با تو دارم افتخار ای وطنم وطن جان، با تو منم بختیار ای وطنم وطن جان. مبارک جشن استقلال تاجیک،
فروغ شعله اقبال تاجیک بهار عمر کشور گلفشان شد گل افشانی است اکنون حال تاجیک. یادرس می‌شویم که 9 اپریل سال روان در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده رسمی شده شوی فستیوال جمهوری هفته کتابی کودکان نورستان تاجیکستان برگزار می‌گردد.